wo kuvuka kwa Yesu. Tutasema juu ya unabii wa kuzaliwa kwa Yesu. Yesu yahanuwe n'abantu benshi. Yesu alitabiriwa na watu wengi. Yahanuwe n'umuntu bita Mose. Alitabiriwa na Musa. Arasahanurwa n'umuntu bita Balamu. Akatabiriwa na Balamu. Arasahanurwa n'umuntu bita Yesaya. Akatabiriwa na Isaya. Arasahanurwa n'umuntu bita Mika. Akatabiriwa na Mika. Na malaika nawe yahanuriye ko Maria kwa azazala Yesu. Na malaika alitabiria Maria kwamba atazaa Yesu. Yesaya yavuze kuvuka kwa Yesu. Yesaya alisema kuzaliwa kwa Yesu. Ashira imyaka 200. Ilipopita miaka 700, Yesu aravuka. Yesu akazaliwa. Ubuhanuzi buruzi. Unabii ukatimia. Imyaka 200. Miaka 700 ni myinshi cyane. Ni mingi sana. Kuko abantu bari bamaze kurambirwa cyane. Watu walikuwa wanachoka sana. N'uyu munsi kwa siku ya leo niko bimeze. Niko bilivyo. Dufite ubundi buhanuzi. Kuna wengine unabii umaze igihe kirekire cyane. Kwa siku za kutosha. Kuvuga ko Yesu azagaruka. Wakusema kwamba Yesu atarudi. Kugira abo ku isi yose azagaruka. Wakwambia ulimwenguni kote kwamba Yesu atarudi. Abantu borambirwa azagaruka. Muchoke atarudi. Batorambirwa azagaruka. Musichoke atarudi. Ni byiza ngo tube maso. Ni vizuri tukeshe. Tutegereze. Tumungojee Yesu azagaruka. Yesu atarudi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Amen. Amen.